Mukura Victory Sport ishobora gusimbura APR FC mu gikombe cya Super Cup. Gatera Edmond niwe dukesha ino nkuru. Breaking news mu mupira w'u Rwanda. Umuvugizi w'ikipe ya Mukura Victory Sport Gatera Edmond yatangaje ko ikipe ya Mukura Victory Sport igiye gusimbura APR FC mu mikino ya Super Cup. Aya makuru aje gutera urujijo ndetse no gukangura cyane abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Cyane ko ikipe ya APR FC ariyo yaherukaga igikombe cya Super Cup giheruka wa 10 Mutarama 2026 ubwo ikipe ya APR FC yakebuka intsinzi Rayon Sport ibitego 4-1. Umukino wari wabereye kuri Stade Amahoro. Icyo gihe APR FC yaratsinze ibitego 4-1 itwara igikombe, aho Rayon Sport itwara umwanya wa kabiri. Ariko kuri ubu haravugwa impinduka zishobora gutuma ikipe ya APR FC itagaragara mu mikino ya Super Cup iteganijwe. Mukura Victory Sport akaba ari igomba kuzafata umwanya wayo. Gatera Edmond yavuze ngo umuvugizi wa Mukura Victory Sport Gatera Edmond niwe watangaje ko ikipe ya Mukura Victory Sport igiye gusimbura APR FC mu mikino ya Super Cup. Bivuze ko niba ibintu bibaye, iki cyemezo kizaba ari icyemezo cyiza ku ikipe ya Mukura ndetse no kubona amahirwe adasanzwe yo gukina imikino ikomeye ihuza amakipe afite imyanya ihari muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ku ruhande rw'abafana ba Mukura yaba ari inkuru nziza cyane kuko Super Cup ari imwe mu mikino ikomeye itangira umwaka w'imikino, ikaba inaha ikipe amahirwe yo kwerekana ubushobozi bwayo mbere yuko abakunzi b'umupira w'amaguru batangira shampiyona. Iki nkuru ishimishije abantu ba Rubavu. Mukura Victory Sport ni imwe mu makipe afite amateka akomeye mu mupira wo mu Rwanda. Ikipe ibonye amahirwe yo gukina umukino wa Super Cup ibonye umwanya mwiza wo guhangana n'ikipe ikomeye ndetse ikerekana abakinnyi bashya, umutoza mushya, imbaraga izakoresha mu mwaka w'imikino ugiye gutangira. Niyo mpamvu amakuru avuga ko Mukura Victory Sport ishobora gusimbura APR FC yahise akurura abantu benshi cyane. Ariko kandi hari ikibazo gikomeye kigomba gusobanura. Ese ni iki cyatumye APR FC idakina? Kandi ni iki cyatumye Mukura ihita ifata umwanya wa APR? Ibi ni byo abakunzi b'umupira w'amaguru bategereje ko Ferwafa cyangwa se izindi nzego bireba babisobanura neza. APR yewe yari yatwaye igikombe giheruka. APR ifite amateka akomeye muri icyo gikombe cya Super Cup. Muri Super Cup 2025 ikipe ya APR FC yaranyagiye ikipe ya Rayon Sport ibitego 4-1 itayegukana igikombe. Kuvuga ko APR FC yari ifite igikombe giheruka, bityo amakuru avuga ko ishobora kutagaragara muri Super Cup no mwaka akaba yaraje ari impinduka ubwo ikipe ya APR FC hashize irihandikiye ishyirahamwe rya Ferwafa mu Rwanda isaba kutazakina imikino. Niba koko APR FC itazitabira, Mukura Victory Sport igiye guhita ifata umwanya wayo mu buryo bushobora gutuma uyu mukino urushaho gutegerezwa n'abakunzi ba Rubavu. Mukura Victory Sport se iyo yiteguye gute kuzakina imikino? Ikipe ya Mukura Victory Sport izwiho kuba ikipe ikomeye cyane ikina imbere y'abafana bayo. Niba koko izahabwa uyu mwanya, ikibazo gikomeye kizaba kumenya niba koko yiteguye guhura n'umukeba wayo muri ino Super Cup. Uyu mukino waba ari n'amahirwe akomeye cyane ku bakinnyi ba Mukura kuko umukino nk'uyu ushobora kuba icyizere mbere yo gutangira amarushanwa akomeye. Abakinnyi bakiri batoya ni umwanya wo kwigaragaza imbere y'abafana ndetse n'abakurikirana hafi umupira w'u Rwanda. Ariko hari ikintu kigomba kubanza gusobanuka. Nubwo umuvugizi wa Mukura Victory Sport Gatera Edmond yatangaje ko ikipe ya Mukura igiye gusimbura APR, kugeza ubu icy'ingenzi ni ikihutirwa no gufata amakuru nk'iki cyemezo cya nyuma igihe Ferwafa izaba yamaze kubishyira ahagaragara mu buryo bwemewe. Ibindi ni ingenzi kuko umupira w'amaguru cyane imikino y'ibikombe witabira umukino n'impamvu agiye gusimbura ikipe biba bigomba kuba bisobanutse. Abafana rero bakomeje kwibaza ati se APR FC no marushanwa koko nk'uko yabivugaga bizarangira icyakina? Ese ni iki cyatumye izi mpinduka ziba? Kandi se ni ikipe Mukura izahura nayo? Ibisubizo by'ibibazo zatanga isura mu minsi iri imbere. Umukino waba udasanzwe. Niba amakuru yatangajwe na Gatera Edmond azemezwa ku mugaragaro, igikombe cya Super Cup gishobora kuzaba kigiye kubona isura nshyashya. Mukura Victory Sport yaba iri mu mwanya wo guhangana n'ikipe yari iteganijwe no guhura na APR, maze abafana bayo bakabona umukino ukomeye kandi batangira umwaka mushya w'imikino. Ku rundi ruhande, abakunzi ba APR FC nabo bazaba bategereje ibisobanuro by'iyi mpamvu. Ikipe yabo ntabwo izagaragara muri ino mikino nk'uko yari yasabye ko bayireka ikabanza ikagiye gahunda zayiteganya. Gusa kugeza aka kanya Ferwafa nta kirasubiza. Niyo mpamvu abantu benshi bategereje kureba hagati ya APR ndetse na Mukura umwanzuro uzavamo. Kugeza ubu aka kanya amarushanwa ya Super Cup haje kuba havugururwa mbere yakinwaga n'amakipe abiri, ariko kugeza ubu aka kanya amakipe yamaze kuba arane, aho amakipe abiri agomba kujya acakirana kuri finali itsinze igahura n'indi. Kugeza ubu ni kimwe mu bintu bitegerejwe, abantu benshi bibaza ati se iyi mikino amaherezo yayo ni ayahe? Ndetse kugeza ubu mu minsi mike ishize, cyane ko ari no ku munsi w'ejo hashize, ikipe ya APR FC yaje kubitangaza ko itari tayari ko yakina imikino ya Super Cup. Amakipe akinwa arane nk'uko yo mbere bagiye bakina finali, ari uwatwaye igikombe cy'amahoro ndetse n'uwatwaye shampiyona baga ari amakipe abiri.
none ubu byarahindutse ndetse n'impinduka zitangiye kugaragara mu buryo bushoboka kuko n'ikipe ya Mukura yaba igiye gusimbura APR FC nyuma yo kwikuramo cyangwa se gusaba kuba itakina iyi mikino.